Najveći izbor arapskih, odnosno orijentalnih parfema ovde u Sarajevu se nalazi u tržnom centru Arija u radnji koja se zove Almara i sad ću ti pokažem gde se nalazi unutra. Prati me. Dakle, kada dođeš na ulaz do pokretnih stepenica, ideš levo. I drugo skretanje, ponovo levo. I evo je Almara radnja, odnosno najveći izbor arapskih, odnosno orijentalnih parfema ovde u Sarajevu i sad ćemo da prođemo sve brendove koje oni imaju u ponudi. Broj 1, obavezno Afnan, pogotovo si znate ovaj parfem Afnan 9 PM koji je vrlo popularan, sad idemo po ostatku ponude. Swiss Arabian, izuzetno potentni začinjeni orijentalni parfemi, naravno ništa bez brenda Lattafa, vrlo relevantan brend i ostatak njihove ponude. Imamo ovde, naravno, Armaf, koji svi znate i volite, cele 3 police samo sa parfemima i onda, naravno, Paris Corner i French Avenue i na kraju, ali ne najmanje bitno, Adjmal. Nemoj meni da veruješ da su ovo potentni jaki parfemi, nego dođi ovde u tržni centar Arija, testiraj sam sve ove orijentalne, odnosno arapske parfeme, piši mi u komentarima ko je tvoj omiljeni. Ja sam Viktor Čovjek Parfem, saprati me za još parfemskih saveta.